kan long kecing kerku ke bakrau nak benta ki pai ba nong rep jong kecela me kelia ki bejui rep dau dawai sbo haga rep karyang nomor bak sorkar jela na du katio beringkong jong brai no pra mentau snam ajar puar ya kan la IT ha me kopet ben penio yo dawai urea na ka benta ki nong rem ya kan la pen bena pai ba do sembul jong ba kecela ba perstun ten song ha kejelang ben pyang burom yu ba kan singlin siang hasnong jangsha ha kejelang lang mentirong ba kecela konrat ki sama lembat ki wedi kadon kendiat ke drama hakapor bangi na kesorkar ni withdraw no ia ko toko order ar hajar khatsau bangi ong mentang in le no da kata ka bangi ong ka organic mission lene ta ka rep karyang ka bampendon ka bsu de kidawai sbo pendon ka bsu i kita ki urea tenglai perkhat sadi ba haka way na ka review meeting ga ba ICM mi khot habi don nanta nanya tu na pi nadu ar hajar khatsau hadu kini kisni ki bamenta ngasu ai nuksa lada yakitu ki jhur ki jet uphan lane kino ki juntung ki ba hitung lese sispa kilo hadin ba pendon kamsu ia itu gidawai bro si kata bagi pendon kam da kedawai bio lese life pa kilo badah bangi klep pendon kamsu ia kedawai yo satang sispa santau kilo kabamut kajing penmi ia kijur kijet kajing tung kajing tep kanang hiar habakah hiar kabamut kajing yonong kajing im ru kanang hiar yakinong rep kibabi dahatin mengilai syong perkat sani bah nilai sim ya karai bala kumno ngimbang sesu bangidang day ban sya biang ban pendonkam yakiniki fertilizers yakinong rep isya kenang ba kan keu biang katukar rep karian tambah hakaju kapor ngila ai ya kajing betha sya ka agriculture department ba ki deiru hakaju kapor ban hikai yakin nong rep bakin nang ru kumno ban rep minus no ya kan kadawai subo minus no ia ka urea mendai ben ong mengisukang si sengkang sebab ngini hikai bab ya kan ka kam ngil IT haka agriculture department bakin lej haka wei pa ka wei ka snom ban ai ka training ka jing pensyai ka jing hikai ladang ni eno ia ka urea dan ka fertilizer ka pat kalat kelenti ka bangin rep kenang baka kamret kamriang kamdei ban hiar kajing tung kajing tep andai kadai ban kiu arsya laisya kat banami nakawi kasnen syakawi pakasnen tenak kata kadau nilai rai ya kabalakum no kumno nin ailat biang likin nongret bakin pendon kam neki dawai adin malayele kata tena kalian agriculture department kala penmi wud jugodar hari ini dangi krensu kebangi krensu kelomba ndai sesin bangila gila ailat ya kedawai baki nomrep ki penengkam ICM mangang yesong kelomba hamangila ailat tebalai ngim airu baka subsidi komajulek mensyua tengah kuat menyatu ya pi ya kata ruk milale berkata kejing le jungi kolong namarba kakenhun seng kin nongret ka beklan ba hapo kejilam jong badu kan sing iwan ni kendu yang arsin laisin iwan ni kendu UCM ba ban pau ya kejing jong kin nongret omdei tang hamau kan reu Henry hapo kari kasih jantia jongi barok kawi. Te haka bakadu ngisim ya karai, ba ya ka subsidi ru 100% ka sorkar jongi kan ai na kamentakin nongre. Tang kendiat ski menta ni meeting bat
director bagi officer jangka agriculture namari badukan ni om pensyailen ya kani namar kinongret ikwa pelat bantip banyo no ya kani kadawai la kumno ngangit scam bah katayo ka benengkong jong ubenay bakat al kadawai kalapoy bat ru ka subsidi kalakrekam bat ya kani ni IT ha ka mekofet bahkan pentrekam nakamenta bakini yo ya kani kadawai ya kinongret baro hapo kejela kecumi kata kadeng kata kebaar dia kemen napi dia kemen dia kata dia kemen to habaya kemen dia kata kawe ka bangabot ong ya pi to kan mau watlet ia ka parti NPP but watlet ia badu kansing kata kadeng badu kame Hadian bakaladan ke jingpen sapriang bat pensengutu bakla da kibrio kipai bah hakeleng ki caka haloka skim bak sorkar ka donjing temu ban ajirap sekilong yeng ki badong u konrat sang mau bade yumtirang ba ka jelau la pentem bakate kamde ka luon rei ka de ka skim habakran ha ka jelang ha chongsha u konrat sang mau lai thu bak sorkar ka penper lem ye kikti nak benta ban ajirap sekiriu simat bat ki kenhun ki bahap apo ka mau kon ro blok syaki sawa jar tli kilong yeng bat blaban rap bakane ka de ka skim kamde ka luon. That the new program of this government, which is the Focus and the Focus Plus program, through which we are giving 5,000 rupees per beneficiary to individual accounts and 5,000 to the group account. I want to assure you that we will be implementing this scheme in this area also, and I have asked our leaders to ensure that all the lists that need to be collected are collected, and these are then processed through the proper channel and system, and different officers have been given instructions to ensure that all the different processes that need to be followed are followed, so that we can continue this particular program and implement this program in Mokondro constituency also. There have been many talks, and many people are spreading the word that this particular scheme is a loan. Let me assure you and let me give you full guarantee that this is not a loan. You will not have to repay this money back. We are distributing this to help and to support our farmers, and hence the question of taking back this money does not arise. And in the future, God willing that our government continues, our target is to continue this particular scheme every year, so that our farmers can get the benefit of Focus and Focus Plus every year in the days and the years to come.